Ndizi TV na kwariganira somoro wegesinga kema seseni ya keri tukule Jumapili kuchakira Chinsa 12 goika Chinsa inye chamambia ase kuchakira Chinsa 12 goika Chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogo sasima pokea sifa baba na utukufu yawe uchakira Chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurosa barandia ao Kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera yegesinga top 5 amatera 5 amakenunu kukegima Moyo karira bikone tenye basire Moyo karira makumya tatane basire Yekoraga Chinsa Ibere chamambia ninkoretere amateri au ilinyana kusangamu 90 masemo aka Chinsa zatu mwanchumu ligereria nonyore request awa aso kusaboko tera kwao Kera litukolia Jumapili 12 goika Chinsa inye chamambia toma chako ligereria egesinga kema sesenia wesa molere ama seseni yao Oktoberfest Boda Express Counter Chiduka cha Uhuru Superstores Limited Nikuchirino mkoko Gokorentera Boda Express Counter Yerengia Buanko na bwege kuruobo koriuya Uchiasichi customer chavo Bono Onyaje no mogendio boda Gendia pigipi yao Wekase chiduka cha Uhuru Superstores Asomo tinyo yoikomi Uchakireta likiayemo Wekajita likiamerongeta tuneyemo Yogore kende gionsi Weterasi counter na konyore biewa au biabusa na buigo reflector jacket rebranded genda nguika siduka ya JM Towers Boda Express Counter oveye nigera horo nguikesto kiroro ya halire terms and conditions apply Uhuru Superstores Limited the people's choice guaranteed lowest prices uyu money back karibu nyumbani Ndizi TV uwensu bumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi Neji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Chinsa chinde chinyenge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omugasomya mwanchi omurigereri bwegetaseni kya Ndizi TV na bwansu bwomugusingwe na ritkoria ondigenderete ko bari toereru kabisa na boigono genderete kwegokya asoko bwatya emeroberio nsigetaseni kya Ndizi TV na bwansu bwomugusi ekerorire ritkoria Jumapili tariki 15 cy'umutienyi oikomi omwaka no wechi Ibere na meronko Ibere na etatu na manga genderete gokorekana imeyense ya Kenya alene ritkoria lero ekero turoche buna
obuyega omonene bwo kumwariganinka omumyokie giata merimura nigo gendrete ase egeti yeskuru buroso ya obwari yo toka se ward ya Ichuni imeye bungenya ribari masaba e county ya Kisii asomugeni wesko akagere ko mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati merimura no mumyokie giata kurwase orogongo rwa Gusii oyobo igo kubaga kwariganinka magega yo kwenyorera obobui ase chinsemo au ase obumyoki bwaye nekerabo igotoroche na umurayibwense Dr. William Samuel Ruto nigabetka gochaka etaro yaye asense ya China aburi tukuri igoro abunenchire mo yoko chegose yoko beka ese igose gukwanira amangana au arengete okubwatrana irokoreta magendro egati ye Chinsa Ibere ningana yo gotumwa kwabo bisago cha ense ya IT eriokoreta omurembe kubwatkana negise ye kigenderete kwenekiwa asense meyo nigo egendrete koreta omuguso naboigo ebirengerero korwase egati yabarai chinga kingiye karongo kwarigania semesa Amayia Chinsa Isano na Ibere chiabono baso eriongo manyebuna narayana kwariganire asenchera ereyo bwenge nyoramna sense moya Facebook na bogo tonyora wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News na somo tandao Twitter na bogo twetra @Ndizi TV News ero togendere gosanga na boigo kwemanyamange. Joshua utane roko ene kiachibicha neriogi chiawe ikeira sentre ya bene na incheri triane Everlyne Osero ngo kwariganyobe kugusanga na intwe guika omayo ngo kwariganyo chake Amayia Chinsa Isano na Ibere sentre ya bene awasomo konyi bomurayibwense Rigathi Gachagua bagakora barayibande kurwa serikali ya Kenya kwanza asomo sangerekano bwamasabo ase ayokorekana segeti yeskuru yobroso ya Olmotonyi yotoka chinsemo chia Gorian ebunge ya Kilgoris imeye county ya Narok okona chinga kecho Gachagua nigabaka gukwanira amanke ayo serikali ruberete okorase abananchi nanasaba kago kwanira igoro yege tambukiro cyogotomwa kwabo bisaba burendi gorwa asense ya Kenya abubare erweye mogo cha sense ya IT eryogo konya ase okoreta omorembe kubwatkana nechiseyi ejo chigendrete kwenekiwa asense meyo Gachagua nigabaka kwegerera abo bisaba burendi mense ya Kenya na otebana abantu babwate obumanyi bw'imekegima asate unanigo bawo kubwatya richiko ryo kwenekia bunanko bwatya bare egetambukiro kibenerate kerobono enganiyo erachuweti wa kurwase bunke. Polisi wetu wa Kenya wametambuliwa ya kwamba ni officers who are professional ambaye wanaweza kuaminika kuenda kusaidia wenzao katika dunia. Na hii Haiti kama hamjui watu wanakaa kama mimi ama nyinyi. Sote ni watu weusi. Sasa tukisikia watu wetu wanaumia, si labda walitoka hapa siku ya slave trade. Si tuende tuwasaidie. Na askari wetu are professional, and that is why the United Nations Security Council has identified the National Police Service of Kenya as ideal force to go and assist in keeping peace. Juu ya hayo tuko na experience sana ya kuweka amani katika duniani. So tunauliza bunge tafadhali, leader of majority mtusaidie. We have 1,000 police officers waende pale pia wapate experience. They mix with the rest of the world and they come and share those experiences with us. Nenga naboigo yabakego kwanirwa no murayibwa barabanke asebunge Kimani Chungwa uyoboigo renga sumusangarekano yobo masabo imeye county ya Narok na otana nigo n'abachumbe asebunge bago chiago tegerera bwikiranu na kurigereria engane yo asobo ime eriyo kweneki abuna ogutumwa kw'abanyanyimbo asensemo ya iti tikorgo chikoreta mu chando ndebonsi imeyense ya Kenya nigo boigate ona nigo bago chia kwenekia enibo y'abananchi terigo chigotumekwa ase omuro yo Ichunga boigo nigambuganiriye umukonyi bomurayibwense Rigathi Gachagua akweroberia gose korigereria emeroberio koreta amagendero imeyense ya Kenya na gotigana na mangana yoborimo ayu agenderete gokwanwa korwase egati yabarai. Najua mambo ya porojo ni mingi na ndio ninakutia encouragement. Musijali mambo ya porojo. Na nilisikia jana Mheshimiwa Rais
Pia alisema, na najua wiki ijayo tukirudi bunge tutapokea yale mambo mlipitisha kwa cabinet, ikiwemo mambo ya kusaidia nchi ya Haiti na askari wetu, na kwa bunge tutaweza kukagua yale nyinyi kwa executive mmepitisha. Tuhakikishe ya kuwa sheria inafuatwa, na pia yale maswali mengine ambayo Wakenya wako nayo yamejibiwa. Uchumi wetu kwa saa hii hauwezi kustahimili mambo kama hayo, lakini askari wetu vijana ni wengi Kenya ambao wanatafuta kazi. We shall consider all the concerns that have been raised by the people of Kenya on matters touching on the deployment of our forces in Haiti. No Gavana bwe county ya Narok Patrick Ole Ntutu nigo aenekire bune mirobero ya magendero asaba menyi be county ya Narok nigo egendrete asaganire abanyikuru ase Chinsa micho koba abatoereru kobwatkana ne mirobero ya magendero eyue taraba ke goikiraniwa notana nigo abegete emirobero yoko enekia buna amagendero birga korokana ase county yo ya Narok nigo baigo abeire gakugania abananchi kobwatrana n'abaraibo Kurwase county ya Narok na baigo serikali nene eyo korora buna county ya Narok yabereke guskabusio. Hii county tumeshikilia vizuri. Tumeshikilia vizuri kabisa, na kazi ile ambayo tumeanzisha ya county integrated development plan. Hapa county sub county hii ama Gilgoris constituency nimewapa milioni 600 kila ward. Wamepata shilingi milioni 100 ya kwenda kuketi na kupanga mpango yao kwa kila ward. Na nashukuru kwa sababu hizo projects hizi, most of the projects are 70 to 80 to 90% are complete. Na ndiposa nataka tu nichukue nafasi hii niambie wananchi mfumulie kidogo, bado zingine hasikuwa zimekamilishwa lakini tutakamilisha. So kama tunaongojea national government waje wape pamoja na sisi, lazima sisi kama county government tuendelee tushikilie serikali yetu kuu ili tuone ya kwamba tumepeleka gurudumu hii ya maendeleo mbele. Na I can assure your excellency, watu hawa wanajua mimi karibu kila weekend at least niko na hawa kusikiza zile mashida zao. Waziri bw'oburendi bw'ime Kithure Kindiki nigagendrete kobwatoka egekurege tindi gochiase abasagani naboigo abasariabo boibi bwetugo okwana chinga kekiranita se skuru ya secondary ya Kunene ebunge ya Tigania West meye county ya Meru asomoye gabu mochango Kindiki nigatete buna serikali wetrase chiwizara choburendi nigo babekire meroberio emekirano yokoenekia buna obosagani naboigo oboibi bwetugo Ibere bokoera asichinsemo au imeyense ya Kenya. Tarudi hapa siku ya Jumanne ili tukamilishe kazi ambayo imebaki hapa ya kuhakikisha kwamba tumemaliza mambo ya wizi wa mifugo once and for all. Tumeahidi ya kwamba tutaongeza askari wetu wa polisi wa ziada. Na kwa hivyo siku ya Jumatano nitakuja ili tuanzishe mfumo wa kuongeza National Police Reservists ambao tutatoa maofisa wa kutosha wa NPR ambao watasaidiana na polisi kufuata mifugo ambao wameubiwa na vile vile kushughulikia wale wakora ambao ni wezi wa ng'ombe. Na mimi nataka niwahakikishie hivi. Hii shida ya wizi wa mifugo imekuwa donda sugu katika sehemu nyingi katika taifa la Kenya. Na mimi nikiwa nimetoka hapa Meru, nataka niwahakikishie ya kwamba vile tumekazana mpaka shida ambaye ilikuwa kule kaskazini mwa Rift Valley ya wizi wa mifugo imepungua. Mimi nataka niwahakikishie ile dawa tumeweka kumaliza hiyo shida. Hiyo dawa tutaileta hapa nyumbani na hii shida ya wizi wa mifugo tutakabiliana nayo na tutaimaliza.
Kindi kiboigo ni gabetaga koine kiabuna ekamati etenenerete amangana yoburendi yabeire ke wanchera ogoikiwa ku muswada bwengani yogotumwa kwabo bisabo burendi gocha sensemo ya iti ase ebunge eriebege kurigereriwa ase obuikiranu niganegetie buna goikaba bwatie emerubire bwenerete korengana neri chikorie katiba asate bete buna nabwato kwegena kwobokoreri bwabo bisabo burendi imeyense ya Kenya ekyoke ireire abo bisabange korwense ya Kenya gutumwa se Chinsa ase ogokonya kurwania chisegi na koreta omurembe nigo igabeteka goteba bunense ya Kenya nigo yerwete kigima asoko bwaterana ne Chinsa chinde asoko gayana emechando na mangana yechisegi. Tuko na maofisa wetu ambao tunapeleka pale Haiti, na mimi nataka niwahakikishie kwamba mimi niko na imani na uwezo na ujuzi wa maafisa wa polisi ya Kenya. Ndio umeona ya kwamba Umoja wa Mataifa umeuliza Kenya ichangie maafisa ambao wataungana na mchango wa nchi zingine ili kutengeneza ile kikosi ambayo itaenda kusaidia katika kuleta amani katika sehemu ya Haiti. Niseme ya kwamba hii sio mara ya kwanza Kenya kuhusishwa katika amani ya kimataifa. Maafisa wetu wa jeshi la taifa, maafisa wetu wa polisi ya Kenya wametumika katika kuleta mambo ya amani nchi mbalimbali, kwa sababu nchi zingine zikiwa na matatizo hata sisi tutakuwa na matatizo, because we are all one part of a shared humanity. Waziri bw'oburimi Midika Linturi ningobono abebeire gagochorwa bene eriokoba omonogeri bwaba gusebwegesaku kyaba meru ase kyombe kyabaga kasegesaku kyaba meru ikimanyikante buna njuri njeke niga irireri bagalia yayo kabera mugavana we county ya Meru Kiraitu Murungi oyobeire kakoba buno omonogeri asegeka kyemyaka ene okwana chinga kyomuyego yo mithikanigo atebire buna nache kwerwa asokorwa obo koreri buru byago cyase abamenyi be county ya Meru aseboigo abagaka kurwasegesa kwekyo baganiriye ogosira na ire kwenekia obokoreri obuyabwa berebo kubwatokwa ase abamenyi be county ya Meru na yani gago cha chingaki okongusana na kwaberego kwenekiwa asobora ibe county ya Meru anane ase ekirogo kyobugavana. Tunawaambia wale wote wanachezea wa Meru, wale wanaongea mambo ya Meru, wajue tuko na shimba yetu ambaye ni Midika Linturi. Hakuna uongozi mwingine tutatambua kama si uongozi wa Midika Linturi. Nomugavana we county ya Machakos wa Vinyandeti ni goa bwato kirekerero kyayo chia serikali ya Kenya kwanza komwatikana no gotagorwa wechinyumba asensemo ya Mavoko Athi River imeye county yo ya Machakos okwana chinga kyecho wa Vinyanigo amochirio muraiwense Dr. William Samoei Ruto askira na noko genda mamincha nechira chiabetega kubariera abananchi chiko konya abananchi bokonyora wense nechinyo Mbechoni gochigo tagorwa nekiombe kia East Africa Portland Cement asenchire yemo yokobeka ose yokorwa libaga aliyobwagachi wemerobero awo yeserekari osechi industry okwabetego korwegwa ogochika kwabetego korwegwa no muraiwense Dr. William Samoei Ruto wavinyanigatere na nonyanabo abarayikorwa se county ya Machakos nigo bata bwateraniri ase ogetamkire kyokyo gotagora wechinyomba asabeire gakore na gotabuna abantu abange nigo barachigotigara bachandegete. I am deeply aggrieved after witnessing the suffering of the dozens of Machakos residents whose homes were demolished by East African Portland Company Limited under the supervision of the Kenya Police and the General Service Unit. I condemn in the strongest terms possible the heinous act of demolition of property of people on their land. And I want to repeat, on their land. As a county government, we wonder why it was difficult to involve us before these actions were undertaken.
And this is not the first time, this is the second time. The ownership conflict of Portland land has, for many years, remained unresolved, characterized with... We cannot allow you to bring down churches. We cannot allow you. We cannot allow that. I want to tell His Excellency, you are talking about bottoms up. You talked about taking care of these people who are down here. What is happening now that the same people are the same people ndio unawaumiza? Why are you doing that? Makanisa 5 yameangushwa, shule 3 zimeangushwa. El Nino ndio hiyo. Mtihani ndio hiyo inakuja. Manchu magari banoroboti orurwaye wa vinyandeti na rotoreta omairio bwa Amayia Chinsa Isano na Ibere senchera erejo bwenge kunde na manke togendrete wo kwariganiria inende na chiego koretera senchera yo bwenge chikoraga Chinsa ikomi chamogoroba memonasi bale bonsi bagendrete gotobwati asense moya Facebook nindo cheri tunda green korwase Chinsa mochia kare ni memocho Nairobi wasi mkuu korwase Chinsa mochia doa imea Qatar Dolphin Mura na boigo abali abande abange mugendrete bwatia ni gotoko bakira ngambia mona sensemo ya Facebook kendra gotonyaro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na somotanda Twitter abago twitwetera @Ndizi TV News ero togendra gosanga nabo igo kwemanya manke oriane kya chipi channel yogi cyago ikere ni gakoro kwa Joshua Uta eri teriane Everlyne Osero twaro buligere burobia nabo igo umugaso oromotoereru